kentu kim keren da ketu don Assam don Meghalaya. Kamen I ka kam ketu di jaka jungi khanduli wong kam ketu di jaka jungi. Hatu kam bra. Jakarta bagalong dai. Toto. Jakarta boong kam dai banga thau hi kadi kai betia keren gitu. Islam jazz. Churab de lang jazz. Churab de lang jazz. Islam jazz. Namar ka jing skap menti jungi bos sensyar ka JCDC wat kam juru ki bos sensyar jela nakalang ka jenta students movement ka turhi daladi walai pan pra ka khadop lum pisa jong ka karbi anglang autonomous council ka dana po khanduli rehan ka jing lai ki jongki ki bos sensyar jong ka general district wat kam juru ki bor pulet ki lakhang persya iki bat kam simla sha mantur sa ka tai ka jaka hapeng gani ka jing tur plan mi ka jak makti na plang juga ki arlyang mamla le hadin daitar hadin ba ki bos sensyar district ke le thu ba menteri rang ba ka jela Meghalaya kon sangma ba menteri rang ba ka Assam kin salai ste ke jaka ha kalai tarik unailar arajar atula binya penbai yang daga kam manakalang git khot juga dsm kilon phaino bar kila sange no matur sakman Kendria Mardor Khanduli Himla walai ai to lok ke bas tenak hidup mata ke ipat kalong kalong ke bas tenak hidup mata kalong ba hamjai snap hamjai kata ba wa buram belat ni kata adai kata hamya jai ko venue wan so te la kam dia ngiru nakal yang dia ngi pesang kami video dia bes ni yang kuat penyedan banyak dia yang kuat agregat yang kuat apa niat dia tentang ha nak cakap you want to chase out the Assam police who are doing duty there now or what? You just tell me. We want them to be in their own territory. You explain us, then only we will support Then you go and tell them to We have to know you see the solution what happened over there. in order to get support by the Meghalaya police and Meghalaya district administration, we have to explain us what is your purpose of going If you want to chase out the Assam police from there, then there will be a big altercation between the Assam police and Yang ini syok nakadaw ba yo kata information kan bangan don kata ha lai tarik tu maulo tu kan ya kai ka jing ya ki kai bu lai pen bet because tu basni bawan cha office jong ni ro piawan lang bat ki apa ndo ye senang Nada kinong yalam kini ki district administration police department tip ki woto Khanduli the issue sanat di Lembaga council the tip chi woto hapo Khanduli to hap to Meghalaya kinagaling di district nagaling district administration ile cha gi ubo ga Yang pikir kabayu Assam wan hati ban hapo ke jaka jongi pimkhang. Yang pede nang ni ke jaka pikhang. anam dong pikhang KAC te sausi wong wa perdi ke jing temu ge yong I hadin gi jing ki go per chimi ke senjam go her lai pen pra lai pendu pendam go be krat I rek Assam Force hanre go sausi wong wa ne kaliang yong ki district administration dekat bagi Force yong ki Meghalaya depan senge gi I hai tai hapo chnong kham hapo chnong namdong dekat luti gi I te hanre de perchang hi wa yatur itia hanre demi no ke jing kelam wa nakaliang kamu ang presiden tu nakaliang yung district administration nakaliang police department depan tip kici wa hakalay terik yung ni benai wan daw em no kajingi chem RGCM kerpang dimenta wiyatai thir ya kani ka jinge yung pajba ku em hetia po chnong Khanduli ti kamu dep kelam che wala kani kalay terik nakaliang yung kini GCM arngut laneman gi ladem gi we garai remove lane ukendria ya ketika entry tax get ite kejing ki umem yu khang umem yu penduk pendam umem yu ka luti hanrei kejing ki wajar hanrei lane khang luti pi hanrei kenmo wachisen arsin ye pi khang luti hanrei dang em gapor mulai turi demi disenya mulai penpra ya ketika entry tax get ku em hitai lada ke sarkar maaf ko lada ke sarkar umeng go ye ketika entry tax get keteto ke insurance ka assurance ko kwa wi chak